Aha, muzalendo. Kama gisali. Gura masoje si mujiswahili tu. Cha, wewe mfuatili no fore mche cha. Habari yako? Safi basi. Safi? Yeah. I'm going to speak just like Harmonize. Ishi ngapi? Hizi 10,000. 10,000? Yeah. 10,000 bei, mbona bei? Hiyo ndo bei nzuri. Mbona bei kali? Ndo bei yake. Hii ya wasichana. Women. Wewe wasichana hapa. Ngapi? Hizo 10,000. 10,000. Mbona bei hiyo? Ndio hiyo ndo bei nzuri. Mbona bei kali? Ndo bei yake. Lakini nataka skala tofauti. Igiswayire kitaje gukora umuntu. Unianza gukora igiswayire. Akuma mjiswahili. Sasa mimi nataka mingi. Sawa. Nionyeshe za mingi lakini za kiume. Like brand. Short. Nataka mingi. Zinaitwa nani hizi? Niambie mazee. How many pairs? Nataka a lot of pairs. Different though. But don't help him in Swahili, don't help him. Colors zinakuwa za dark. Dark. No dark. Lakini Chat saying kabambe. Hapana. Alafu zengo Kabambe. Hii kabambe? Kabambe wewe kabambe. Kabambe ni box. ni big one. Kabambe. It's a big. Like kabambe ni nini? Nataka Long. A bunch of them. Hizo ni za wasichana. Hizo ni za wasichana lakini. Hizo ni za wasichana lakini. You're on the way. Hizo ndio nangai. Yeah. Wait. We're on the way, bro. We're on the way. Please. Ngapi? Zote. 3. Okay. Oh, no. I will be harsh and go to the village, my grandma. No way. Lakini usijunipe zeupi mbili. Unaweza ukachange hii. Niliwaambia nitaongea lugha ya Kiswahili manze. Sasa black is fair. It's tano. Hizi 3. Ongeza 2. Okay, sawa 6. Bruse lipa tuende. Nataka ngapi sasa? Hii imetosha. Pause. Ngapi sasa hizi? Hapo 10, 20, 30. Yeah. Chukua 20. Chukua 20. No 20 my friend. Okay, 25 later. 25 my friend. Lakini okay, ni hii ni 30. Okay. Wewe uko poa. Asante sana. Asante. Mungu akubariki. Na wewe pia. Asante. Let's go guys. I feel scammed. This guy took a lot of money, but he's scammed, but no problem. Chat. I feel scammed, but yeah, no problem. The guy's hustling, but I also get like, bro, I needed this. Chat. Mimi njo I show speed kutoka tem. Hello. Hello. Jamu mbichi limani ziburu. Cha. Timu yangu hawezi kuni kubika takapura hilo watu kwenda kagano leo. Timu nzima
Wambie. Look at here. Yes. A little bit. Mabibi na mabwana. Mabibi na mabwana, asante sana kuwa hapa kwa sababu angalia hii sasa. Hii shirumuteto ya hapa iko na miteto mingi sana. Shirumuteto ya hapa iko na miteto mingi sana. Hanyuma kaka bori watu barimo gukora kama bisi yonyine. Urabona uriya mumotari ari kugendera muri lane ya bisi. Ni kuvuga ngo uriya mumotari yafashe umukobwa amushyira kuri moto yiyemeza guhinduka bisi. Hari igihe utwara bisi ugakeka ko nawe uriyo. We are almost done with the... Oya bazamuka abakozi barasana. Abantu hano ntago bahiriza amabwiriza mani. Sinzi ikintu barababwiye ngo amategeko n'amabwiriza ntibikurikizwa. Urabona ko moto zikunyura mu mirimo. Ukicheka Swahili yangu wewe nenda cheke na mamako. Kwa sababu mimi lugha inanisema. Watu wote wameji. Watu wote muri. Ende? Shikiri bobo. Oya polisi bobo. Thank you so much. Abantu bari ku mama utuntu gift. Oh, shikiri bobo. Shikiri bobo to me sounds like shabara punda cyangwa ende gari twote shondoloketa. No hano. Oh yeah. She's from Rwanda. Akorimyenda myiza made in Rwanda. Oh, shikiri bobo. Oh, you know the guy? No mugabo. Yeah, no mukuru. Shikiri bobo shabara punda shondoloketa. God bless you. Guys, mimi niko na mskama hapa. Mskama kubwa sana. The guy told me that he speaks Swahili. Sasa he lied to me. Amenidanganya. You see this kama amenidanganya kwamba ana Mimi naongea Swahili sanifu AI. Wambie AI ndo majina yake kwa sababu his name kwa sababu mwana igiswayire nje kujikubita ndakisha au yachirazuka ubaye Faransa so mugezi. Kwa majina anaitwa Amani Iradukunda. Afrika iradukunda ni ya wapi? Amani Iradukunda, Amani Afrika. Oh yeah, AI imekuja changa. Now Amani ukipata hiyo A kwenye Amani you add I kwenye Iradukunda ndo AI. Amababa entertainment polisi nawe kwesaza. Amachi? Amababa entertainment. Abachi? Oh, thank you so much for giving me gifts. Ariko mimi niko hapa kuwaonyesha skills babyivugira gute bana. John, skills ni Mimi DJ Pius. Where did you Pius now? Uyu mudijwe wanje nawe ari kuseka mbogutika ndi mugufi ari mugufi sana. I'm trying to insult someone in Swahili. Ule
No, yeah. He's putting on shoes with that. He's putting on. Mwana namwe mwanga kwambara inkweto irimo akarase imbere man. Je bintera kanu kipfunwe sana mu kukira ikirenge cyanjye kifiringa scam. By the way, there is a drone here. Are you serious? Yeah, so we have to be careful. Oh, you have a drone here. Sasa my team. Maduro style on us. Bro, here you can fly a drone as you want. Not in Kigali. Not in Kigali. We don't do that. John, You have to ask for a permit. tukitoka nje, you will keep the phone. Yeah, the phone. Right? John, are you for real? Like, are you active? Yeah. Uko active? Yep. John, sasa mimi nakuangalia kwa macho naona wewe uko tired. Uko na miaka mingapi? Twende. Mwambie Frank. Yeah. John. Na fuata hii phone yangu. Naenda kusalimia kitu. I don't feel good for this. Yeah, let's do this. Yeah, we don't. I don't feel like filming it. We do it. But yeah, let's do it. So you help him, John. You help him to get the phone. Take a video. It's not a video. It's live. So guys, hano ntago norohewe neza, ntago ndi kumva nyine ukuntu meze ubusanzwe ntago byoroha kubimera nyine iyo urumva nyine Andi mu muyaga babita gute? Umuyaga babita umuyaga witwa telefone yarigurutse, twihanganire. Se Bruse kugira ni ibibazo ko mbona abantu babigize ibiganje. gute Ngo warize. So I'll take this kama hivi. Hey
ngo kurira n'ibidanje ibidanje ndabona nibyo bintu bikomeye cyane abantu bose barimo baravugaho. ntabwo nareze mwabasaze mwenda baza mugiye kwigira nka bya bindi bya kwakundi umuntu ajya rero abantu bakavuga ngo natarira we ngo natarira ndamwica. aya ni inama. Live what? hano arashyuha mw'abantu mwe, hano arashyuha mw'abantu mwe, hano arashyuha mw'abantu mwe, hano arashyuha mw'abantu mwe. Ah la 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 la. Oh. Lefse kaga forging nkoza. Tujye kuri hoteli? Oya. Tujye Sleepway. Sleepway. Okay, let's go. Maji, let's bounce. Sleepway. John. How long is how long is it from here to Sleepway? It's so far. It's so far. But it's near hotel. What? It's near the hotel. But from here to the Sleepway, it's so far. It's near the hotel. Can we pass by the hotel? You have to change. I need to pee. What is it? Okay, let's go. Let's go. What is it? Nataka Ata kujo. Cho. Ata kujo. Alright. Let we go. Let's go. That's the number one John. thing. We go. We go where? We're going to hotel. If it's near hotel. Niko yimumeze mute bantu banje mumeze mute mumeze mwebwe. Ikintu cya mbere nkuru ngeze mu modoka nkora Sold out. icya kabiri. Irregular. Ngo? Sure, man. 100k ticket sold out, man. Kwehe. This is. Let me check. Oni Kigali cyangwa ni Kenya? Oh yeah. Ntabwo ari no muri Afurika hasi n'ibihumbi ijana. Ntabwo ari muri Afurika. Reggae Day iyi mwaka abereye. Reggae Day ni tariki zingahe? No, Regland igira ino show nyine reggae. Bakora ayo manuzi bagatumira abantu. Nese mwana watangiye kunywa rya rumogi kutarara tubwiye. Watangiye kunywa urumogi. Sam, we go. Urumogi rw'abarasta. Urumogi rw'abakristo rero. Sam. Yenga rw'abababiloni. Let's go, brother. Let's go. Let's go, okay. We planning to do that. Sam. No, we are going to Sleepway. Sam.
Yeah, cheers. Sam. Anakuja. Hi, Sam. Ima. Sam. Yes. Yes. Bruce here. Hey, Sabi. I really need to use the washroom. Ah, okay, no Let's worry. go fast. Let's go. So, if you can get us... Eh? No, we can get somewhere. We can go. If we can get somewhere, that'll be fine. Like somewhere clean. Okay, no worry. Yeah. Tunakufuatilia. But let's go, Sam. He's moving. He's moving. Kwa hiyo unafanyaje? Medbit ageze Kigali. Madbeat, welcome home, my G-Mate. Guys, Madbeat, yagarutse. My producer is back at home. Madbeat, welcome back home, man. Oh, bamwakiriye. Mushatse mwashaka akantu k'umushyitsi mukagahinda. Mushaka umushyitsi muhinde sha. No guhinda umushyitsi. Bashaka umushyitsi bawuhinde. Kwa sababu mimi sasa kwa sababu naikuye muri Kenya. Muri Kenya buriya habaye abantu bavugana ubunebwe bya hatari bamwe kuriya kumubona kuvuga ngo kwa sababu kibeg shaman nize Begari bivanye. kibagabaga Umuntu ugize gutubwira. baratubwiye ngo Kanoms ni Kanombe. Abantu mwereka babwiza ukuri. Tanzania irashyushye ucunze nabi wahinduka kumwe kw'ibiryo. Imbere barumva biri gutogota mo gake gake ugomba kuba ufite amazi wowe. Niba buri sorry. Mbone mwanya wa hose nzima. Mbonye hano ndako urasinzira ndakwica nta muntu unsinzirana ntago wagira amahoro turi kumwe ngiye ndakurahira Imana. Sha kanagunda kubwiza ukuri bwana amana Afrika. Nta amani uzangira. Africana. Hauwezi kupata amani ukiwa na mimi. Africana. Wewe unataka kusinzia umefanya nini? Umeachieve nini? Kutoka siku iliyotanguliwa Nta contact zo kuri hotel tugira ngo byuza tugereyo babonye gakawa. kuri horeri ikawa nagitinda itaona gikinda Ni cappuccino. devo wa Afrika na za devo kanya kama kanya shetani. Asante umva tuvuye gusura abantu urumva tu emotion twari tumfashe mu kanya gatambutse ariko ndimo kajya mu ndebera mu madirisha Champi telefona by'ibyana bibi yakorera muri wo. telefona by'ibyana bibi ku buryo kurira atari option. Ndavuga ngo kurira we nta soni ariko mwabaye ikime roho zenu kama imitima yanyu imeze nk'ibigudi Byabigudi bagira ngo iri amahwa cyane amahwa yitwa gute mu giswahili man mahwa I feel scammed. Mawa. Lozanyu, bro. Mawa kwa Kiswahili ni nini? Mawa, unajua mawa? Thorns. There's no meaning. Thorns in Kiswahili. Songs. Thorns. You know, this plant that can pierce you. Yes, my G. It's a plant but it can pierce you. Hello? Hapana bangi. Bangi. Kama mgeni nichana yawa sikami mbibiribwe bana communication ni ikintu gikomeye. Jabona muri kunseka ngo warurimi ntavuze neza.
ariko mbare mubwira umuntu nyanduje kabisa mubwira umuntu nyanduje mari ndasa nabi byadanje do ndi mu bana barubaje ngo amaho yitwa gute ngo bangi abasani baba I don't know how I can explain. Maybe if I see it. But bangi, why would you say bangi? Bangi is everything. Bangi ni AI. Gutema igiswayire aravuga ngo ni bangi. Niko ni bande bari kujomugana. Nibangisha. Yohana. Yohana sha. Nari mu muryango wa Yobu. Ntari mu muryango wa Yobu. Wa Jona. Wa Jonas. Ariko gutse abaye nayo mu muryango wa Yuda byonyine kandi iyo nawe akaba ari n'umwana w'intama. Arongere. Sons, eh? VPS. Sasa roho zanu sharp kama miba. This one M2. Maybe to the Miba. Iko ibaruza ngo what? M2. M2 fat. Akondana niwe nako nababesha bikamabwira. Bareke dushaka ikintu cyo kunywa kitara amazi. Oya. Turi n'ubundi turi ku mugoroba. Oya. Bashaka fanta. Shaba sandana muri studio ndapfuye. Studio station. Baba bwire abantu muri gukuriza izinga Swahili ya. Touchdown to Morocco. Oh yeah. Hotel yitwa Morocco irakaze hano. Ushaka umujyi mutukamureka dushaka umujyi wenda gusona nka Morocco wo mu Rwanda. Morocco. Ahantu wenda gusona nka Morocco. Abanje mu bwana kuri iki kirere yaje bwa. Oh yeah. Musubye bihuriye Mutobo. Huye. Touchdown Mutobo. Mutobo habaho. Mutobo habaho. Ore okay, njyewe mbangiye kujya kwirimba nko muri Tanzania. Mwumva ko nabahanzi bakora. Touchdown Morogoro. Ni gutyo mu mutwe w'umusani biba biri kugenda. Shout out to Joshua Barak. Oh my god. Byaba ari ibintu bibi cyane. Izi wabo.